Pinila so video lo nali tompa na ki wan pi mate na ki than pon ji la bangke PM Kisan la 20 installment ko pia posin anta long le det ma la pen PM Kisan 20 installment suri pli long zima long lema la haya puthak si pinila so video long ang ton pen detail salam nan than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel subscribe kelang please subscribe ikon video nali tum share pon ikon tante non PM Kisan 20 installment ko pia posin che thap det ma la pen last PM Kisan la non 20 installment suri plia tangka longjima long lema la hai details salam le non lang pon lo nang la pen che than pon lo nang tande non pathek ben che than pon lo nang PM Kisan ko pia posi na anta release le dat ma la pen ko man tu si la bang so PM Kisan la 20 installment atangka bang ke long thuzima la so update banon la bang so video long pathek ben che than pon lo nang Screen along nalitum thaglongji YPM Kisan 20 installment not released yet mate non la piposi 20 installment abang na anta release ledet ba kilong ledet ma la so puthak dag ethithini lam chithan polona la pen PM Kisan la bang ke non efo 20 installment ka release ponji la bang ke subso der chat ji athema non alang litum la PM Kisan along amen ki duan account pen chenglog bank account details pen chenglog EKYC la pen bank account details mismatch amen kichok che la pen PM Kisan long la son amen kichok che la hai alang litum dak verification pon bom lang la senali tum dak technology dak tok pon ta dulo EKYC mandatory none EKYC claim ning ji kinang sorlo farmer must complete EKYC to receive the installment mate labang se installment 20 installment kilong ji apan non EKYC labang ke pachok lim pen claim ning ji pusila dak tok pon la pen number 2 along labang ke nali tum thek long ji आधार बैंक डिटेल्स मिसमैच मते आधार पेन बैंक अकाउंट डिटेल्स चिंगबार बिदेट बा मेन चोक चिदेट ला पेन होला ला पीएम किसान नो आलिस लोंग के दो होला बंग सोमेन के चोक चिदेट जो ला हाई पेन पेन नो ला सला ले तुम दाक वेरिफिकेशन पन बम लो कि दामता हो 2019 इंस्टॉलमेंट के लोंग तुम स्टामी नॉन जोंग से अमेन चिंगबार बे ला पेन kopina akur hai chingbar bi pulotang te alang litum la non nang kili ji 20 installment la bang so tangka bang ke long pon pe data thek la sinali tum na number 2 long thek long ji aadhar bank details mismatch aadhar must match your bank details name IFSC code account status mate aadhar card pen bank account details la bang ke chingbar nang ji pusila dak bang ke tok pon no la pen adho tum bang ke address la hai stami chingbar bedati ti do la pen puthot dak number 3 la nani tum ki tok pon theklong ji land and farmer registry verification you must be listen the PM Kisan beneficiary list and farmers registration la pen PM Kisan beneficiary la pen farmer registry pudo non akimi kapiklang pon la bang so website oda stami non bang ki registration nang ji la pen PM Kisan along spends tami amen akur lahai kadu kawe details anda chingbar thaina po land records pen chenglok completely lahai ang ton pen choklim nang po la so choklim lo plot angte alang litum labang so 20 installment labang ke thapon ikpo lapen kidam tang hot bang ke isi hini amen ka chingbar be tum stami kidam tang an bang ke la long pon ikbom lo suri hini bangke stamela non 20 installment pen bang alang litum dak verification pame po la verification pame pen si lan anadet si non la 20 installment bangke ke thapo ba pa jang po pulaso update stame alang litum hin pen pi ponik po la pen puthot ison alam penaan abang fitum nangkar judo noni poi la bangke suri plia tangka la PM Kisan la 20 installment bangke longjima po sonakar jutum dos tamela bang kenali tum manghunang ne 20 installment la bang ke sarkar hin pen ko an ma ki pipon suri hini pustamela suri hini vetse kilongji la pen ko so state se la 4000 mate suri pli la PM Kisan atangka la non 20 installment kilongji ma plotang te la bang kenali tum Madhya Pradesh state long se 4000 mate suri pli la 20 installment PM Kisan la bangke kelong chodje la pen kapreg state along bangke la suri pli la bangke long pon pe government ahin pen la suri hini ke dam ta son se long pon chodje athema Madhya Pradesh state long la bangke government ahin pen mate central government ahin pen ki people la bangke suri hini la bangke people los tame alang le tumoda state government ahin pen puthot suri hini
pabat si kaduka wepen Suripli tangka labangke Madhya Pradesh state along bangke longpon ekpo si Assam long bangke non-thang update avilang Suripli ke longji pu bangke sitame mo update dutu ko ka thekji mine lasi mo update longlo pulte nili nali toma pan puthot video selam pen nali toma na 1 pi ba na piklang pontupo lape number 4 along ke topon nali tum dak theklongji expected adak release date labang ke likely around late June chiklo bang ke dam tang lo pini tarik ing sian lo lapen pini bang ke 1st July 2025 lo lapen no official announcement yet sidak topon lo lapen nali tum ko PPS on si ke claim nang langma labang ke nali tum kachini nang ji kenang sot lo what to do nali tum la 5 number long theklong ji nali tum EKYC labang ke complete vek nang po CSC center mate common service center long dampen nali tum Aadhaar card pen bank account link duma ve mala nali tum check paprang nang po lapen nali tu amen la PM Kisan beneficiary lapen Aadhaar card bank account na long pen cingbar be mala nali tum check nang po lapen puthot jong si documents nang ke hang thu pulote verify la len na documents na hang thu pulote nali tum len documents tame upload nang po jol hai lo ke claim ning jiason bangke lapen dak PM Kisan la helpline number do la so number long le nali tum call pen tame details salam chini long po lapen nali tum da email ID tame long pon exi kali pulote nali tum dak website ki pipon do la PM Kisan official website la bang so website long dam pen tame nali tum details son bangke lang long ekpo lapen puthot ki tokpon do thulang payment expected July 1st week puta tokpon sila bangso chiklo la first week molom tarik si pen tarik kebang bong la bangso molom si longpon exi puse ene ki update ni list tami ki longpon lo tami ko ana hok ne la bangke non ki bang jiar si chini pon ekpo la pen official announcement mate official updates tami ladak bangai pipon pelang la si pipon lo polotang te nili nali tomhan puthot nang 1 pi 2 ekpo la penali tum ke claim nang jiason la bang ke la son lo da nili nang than ateng lo nali tum la EKYC system e claim nang pola pen bank la pen Aadhaar link duma vema la staminali tum da ke claim nang jila takinang sot lo la hajong si claim thai lo pulotang the nali tum la PM Kisan 20 installment atangka bangkel la ke nali tum 101% la bangke lockdown ikpo dapen kidam ta ho 2023 24 25 long ka apply dun PM Kisan la kimi tum stami nali tum aja stami mathanang ne nali tum la jong si approve lo polte PM Kisan ali la bangke nali tum long pon ikpo mate long dun ikpo jong si online ka apply pe nali tum PM Kisan jong si accept se ba long dun de polte offline nali tum claim nang po koson si offline ka apply nang jila pen koson si claim nang ji mal so process jong sinali tum nang ji pulte nili next video long nang 1 pik pola sinali tum nang vek ji pulotang te labang so video akomena long nali tum to igon nang ji punon lalo pulte nili nang 1 pik pola pen labang so update la non nili nang ki 1 pi la PM Kisan 20 installment labang so update nang litum kilang bakar julong pen koson ma nang litum ning samang sam sema lata nang litum labang so video komena long than pechini gon la sila 20 installment la bangke danali tum nili amos taminan than pachini poniglo July si kelong po 20 installment sitame July first week pusi tokpon na pot first week pulotang te la bangso pini la ke tarik silo tarik si pen la tarik kebang bongsi kelong nang po la 20 installment la bangso tangka bangke la pen la suang bong jong si kopini akimi jong si update bang ba update na hiklang do pulotang te nili nali tumapan video hin pen selampo napik lang ponik pola sipinia video bang kala anleng ton ponik nang thak mi ka duka ve kar bichis 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana pan stami nili hin pen kardom